Assalamualaikum. Alhamdulillah. Menu berbuka hari ini ya, ketupat sayur ala dapur Ita Yudis. Nah, ini ketupatnya kita siram dengan kuah ketupat dan sayurnya sayur buncis yang segar seperti ini. Wow, mantap. Tambahkan sambal cengenya ya, yang luar biasa. Dan lauknya daging rendang. Siap disantap. Bismillah. I can't forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone, my summer.